Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi. Namhla Ndlovu yemhlaba sitokhumbula lilanga lapho indvodzana yaNkulunkulu lenguJesu Kristu yafa khona yafela tono tethu. Lelilanga leli bekungasimnanzi endvodzaneni yaNkulunkulu longuJesu. Bamshaya bamkhafulela ngemathe behla benyuka naye nguloyo enda lakufunako. Nkosi emsinibusise gocha yena akazanga aphendvule wabinza batendela bonke bomathanza kwaze kwafika ekugcineni lapho bafika khona bamnika nesiphambano lebese sikade simsinza wasithwala lesiphambano wenyuka naso bekathina kawa bamshaye avuke naso ebuhlungwini. Simbona bamethwesa umqhele wemeva bayawufaka bathi uthite uyindvodzana uyinkosi emakhosi ngako nanga umqhele bocha bamfaka wemave kwaqhisika ingati gocha akazanga shelutho nakafika esiphambanweni entsabeni eCalvary eGolgotha bayambethela nase bambethele base bambeka esiphambanweni ngikhona lapho ke Nkosi Ndlovukazi lapha aqala khona wakhuluma live lekuqala lelistalfunza lapha kul Luka 23 verse 34 Jesu wathi bathethelele babe abakwati labakwendako behlukaniselana timphahla takhe ngekwenda ingatho. Sinkhanyi simuva Jesu sekalenga esiphambanweni sekathi babe bathethelele abakwati labakwendako sebakwende konke loku ebuhlungu bamvisile bamshaya bamkhafulela bangasamshayi kodwa bamhlinza kuqhusika ingati kodwa nakafika emnqamlezweni akasho ukuthi babe tiphinziselele kodwa uthi babe bathethelele. Kungako sikhona Jesu lophilako lowafa wavuka Jesu lothethelela umuntu Jesu lonomusa athi nakakhuluma umbhali lapha John 3 verse 16 athi bhekani lithandvo lolgaka babe lasiphelona kuthi besingabidwa kuthi singabantwana bakaNkulunkulu usho lolithandvo uNkulunkulu lasiphakona asekhathe esiphambanweni asebuhlungwini gocha wathi Jesu babe bathethelele abakwati labakwendako. Ngathi lamagama indvodzana kaNkulunkulu Mhlekazi yayiwasho kumatima ngathi yayibona baba uNkulunkulu ezulwini asehla senyuka athi bengithi akayofela abantu kodwa ngathi akusiko lasebamenda kona ngathi sebende kakhulu ngathi bekahlanyuka ngathi songako ke Jesu athi babe bathethelele abakwati labakwendako. Nkosi emsinibusise sikhona indvodza leyathethelela sihambe endleleni sithethelelwe kwethu kuhambe tinyathelweni tasimakade singabheke emuntfu athi Pilato uMdlovu Mhlekazi nabamnika lendvodza abanika bathi akabakhululele Jesu uthi kubo sengiyayikhulula ngoba senishito kodwa lendvodza ibhekeni lendvodza indvodza yekubhekwa namhla ngithi sive semaswati lendvodza siyibheke athi Davida phakamisele emehlo insabeni lapho lisito lami liyawuvela khona. Nkosi Mhlekazi lendvodza indvodza yekubhekwa yalenga esiphambanweni yafela emacala ethu lendvodza athi umbhali yehlukile ayinawulinganiswa ayifani nalamanye amadvodza lakhona
yona yehlukile. Shongani ukuthi yehlukile ngoba ayikasho lutho. Bayenda yonke imgilikwane kodwa ayibinzile yathula yathi thu egcineni yathi babe bathethelele. Nkosi emsinibusise ngithi lendvodza yehlukile ngani ngoba lendvodza yadalwa yafana nalamanye bantwana ngathi kulet khasta namhla baka Home Affairs bayifaka nayo bayibhalela certificate kwekuthi seyitelwe kodwa yasendlula sigaba sekushada ngoba injongo nenhloso bengasiko lokho bekutofela thina yendlula lendvodza namhla sibona emncamlezweni iyafa ifela thina nayifa lendvodza itawuphinze ivuke ngelisonto kungako ngithi yehlukile lendvodza ngoba emadvodza onke nemuntu wonke uyafa akaphinze evuke ngathi baka Home Affairs abakaze badibane nalendvo le ngoba bebangadideka ukuthi hawu lo Jesu bambhalisile bo Josefa bathi sowufile namhla babuya bathi sowuvukile sesimbuyisela njani kusystem ngako ngithi indvodza leyehlukile athi umbhali uyinkosi yamakhosi ungumbusi wababusi athi emhlabeni nasezulwini akekho lofana naye. Nkosi emsinibusise asibheke lendvodza sive semaswati asikhonde bese siyathi ukuthi emacala ethu athethelelwa tono tethu tathethelelwa nxa ifike eCalvary sine kwethu khamba siyilingise sihambe sesinganamacala sesahlenga sahlawulelwa sihamba sikhulekile sesilizele kuthi ngalenye ilanga siyawubonana nayo. Nkosi emsinibusise babe bathethelele